أيها الحبيب وداجهوي في هذه الدنيا بزج دنيا لاي كن قويا أنكرهم فالحياة هيوت لا تقبل الضعفاء دكاموچنا تقبلن في هذه الحياة بزي هيوت لاي كن قويا أنكرهم فالحياة لا تقبل الضعفاء هيوت دكاموچنا تقبلن እውነት ነው ደካማ ከሆነን ህይወት አትቀበለንም كن قويا أمام الرياح العاتيات ጠንካራሁን ወደ አንተ ከሚመጣው አውሎ ነፋስ كن قويا أمام المصائب ጠንካራሁን ከተደበቀብህ ሙሲባ كن قويا أمام الملمات ጠንካራሁን በጉዳዮች ላይ سيزدريك الزمن ዘመናት ይፈትኑሃል وسترى الحق ወደ ሞኞች تسعى إليه ስትሄድ بالوفود ታያለህ በመሸሽ لكن كن ግን قويا ጠንካራሁን فالحياة لا تقبل ህይወት الضعفاء ደካሞችን አትቀበልም ربما ستخسر ምናልባት ትሰደዳለህ وتبتعد عن وطنك ከሀገርህ ትርቃለህ وتحن إلى خبز أمك لكن كن የእናትህን قويا ቂጣ ዳግም ትናፍቃለህ ግን ብርቱሁን فالحياة لا تقبل ህይወት الضعفاء ደካሞችን አትቀበልምና قل لمن ينتظر موتك أو سقوطك قل በለው له ያ ሞትህንና ውድቀትህን ለሚጠባበቀው لا تهيئ ከፈኔን كفني አታዘጋጅልኝ ما مت እኔ بعد አልሞትኩም لم يزل في أضلعي ገና برد ጡንቻዬ ورعد መሬት መንቀጥቀጥና መብረቅ ያስተናግዳል لا تهيئ ከፈኔን كفني አታዘጋጅልኝ ما مت بعد እኔ አልሞትኩም لم يزل في أضلعي رعد وبرد ገና ጡንቻዬ መሬት መንቀጥቀጥና መብረቅ ያስተናግዳል كن قويا ጠንካራሁን فالحياة لا تقبل ህይወት الضعفاء ደካሞችን አትቀበልም كن قويا ጠንካራሁን أمام الابتلاءات وأمام الشدائد በፈተናዎችና በብርቱ ጉዳዮች ፊት ستحلم بشيء وسترى واقعا غير አንድ ذلك ነገር አለመህ እውነታው ግን ሌላ ይሆንብሃል ታዲያ የዛን ጊዜ ተስፋ መቁረጥ ሳይሆን لكن كن قويا ግን ብርቱሁን فالحياة لا تقبل ህይወት الضعفاء ደካሞችን አትቀበልም سترى نفسك ራስህን ትመለከታለህ أمام الدنيا وحدك በዱንያ ፊት ብቻህን ሆነ وسترى من تضعه في عينك يعمي አይንህ ውስጥ የገባች ትንሽ ነገር ልታጠፋ ስትል ትመለከታለህ ولكن كن ግን قويا ጠንካራሁን فالحياة لا تقبل ህይወት الضعفاء ደካሞችን አትቀበልም ستجد نفسك وحيدا في ዱንያ الدنيا ላይ ራስህን ብቸኛ አድርገህ ታገኛለህ لا صديق ያለ ወዳጅ ولا صاحب ያለ ጓደኛ ولا أخ ያለ ወንድም ستقاتل أمواج የዱንያ الدنيا መከራ وحدك ብቻህን ትጋደላለህ لكن تذكر ግን أن አስታውስ الدنيا ዱንያ أبدا የፈለገ لا ቢሆን تقبل الضعفاء ለደካሞች ቦታ የላትም أن الدنيا ዱንያ أبدا የፈለገ لا ቢሆን تقبل الضعفاء ለደካሞች ቦታ የላትም ነገሮች ሁሉ ከአቅማችን በላይ ከሆነስ ምን እናድርግ تذكر قول الله عز وجل የአላህ فاصبر አዘ ወጀልን ቃል አስታውስ لحكم ربك فإنك بأمره ለጌታ ፍርድም ታገስ አንተ በጥበቃችን ውስጥ ነህና تذكر قول الله دوما የአላህን ቃል ሁሌም አስታውስ فاصبر لحكم ለጌታ ፍርድም ربك ስትል ታገስ فإنك بأعيننا አንተ በጥበቃችን ውስጥ ነህና እውነት ነው ለደካሞች ቦታ የለም ሙስሊም ሁሌም ታጋይ ነው ሙስሊም ሁሌም እርዝቁን ከሐላል ፈላጊ ነው ሙስሊም ልቡ ጠንካራ ነው ተስፋ አይቆርጥም ሙስሊም በአላህ ላይ ያለውን ተወክል ጠንካራ ነው አንዱ ቢሞላ ሌላው መግደሉ አይቀርም ያኔ ተስፋ መቁረጥና እጅ መስጠት የለብንም ምክንያቱም ህይወት ለደካሞች ቦታ ስለሌላት ስለዚህ ዱንያ ላይ እስከኖርን ድረስ በአላህ ላይ ተወኩላችን አጠንክረን ሰበብ ማድረስ አለብን አላህ ሁላችንም በፈተናዎች ላይ ጠንካሮች ያድርገን አኺራ ቲዩብ እስላማዊ ቻናል